laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يأتي الله سبحانه وتعالى إن جرني مكانكم الله جل وعلا edow dendagal nemaji ɗi kanko allahu subhanahu wa ta'ala o nemin e meɗen, e dow dendagal moƴƴereji ɗi kanko allahu tabaraka wa ta'ala o waɗani en. allahu tabaraka wa ta'ala emo nemini e meɗen nemaji ɗi tawata ko nemaji mawɗi, nemaji ɗuɗuɗi andano ɗi foti, anda ittiri majji sina kanko allahu jalla wa ala goto. ana o wiri noon kanko allahu subhanahu wa ta'ala wa in ta'uddu ni'mata allahi la tuhsuha. o wi wa ma bikum min ni'matin fa min allah. kanko allahu azza wa jalla o wi si tawi hawri en limi nemaji ɗi kanko allahu o nemini en ɗin, e wawata andude no ɗi fotata, e wawata andude ittiri majji. o ɓanginani en kanko allahu jalla wa ala wonde kala ko woni e meɗen e nema ɗum immora haje nokku si wona immorde ka makko kanko allahu tabaraka wa ta'ala. o wi kanko allahu jalla wa ala ma asabaka min hasanatin fa min allah. o wi kala ko heɓuma an oɗo neɗɗanke immorde e moƴƴere ɗum ko immorde ka makko kanko allahu tabaraka wa ta'ala. oɗo waɗi si tawi no waɗɗi e dow meɗen, no farli e dow meɗen jarnugol mo kanko allahu subhanahu wa ta'ala e dow ɗiɗo nemaji ɗi kanko allahu jalla wa ala o nemini e dow meɗen, wala kanko allahu jalla wa ala o farliri ɗum e dow meɗen. allahu wi fadkuruni adkurkum washkuru li wala takfurun. allahu jalla wa ala o wi jante inde an mi janto inde moɗon.
o wi jarnela yettollange dow nemaji an ɗin wata on yeddiran ɗin nemaji wata on dullirɗin ɗon nemaji. aya goo o wi wa id ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la shadid. Kanko Allahu jalla wa ala o andini wonde si tawi hawri e yetti nemaji makko ɗin kanko Allahu jalla wa ala o ɓeydanayi en ɗin nemaji kanko Allahu o duumina ɗi e dow meɗen. O holli en wonde si tawi hawri en detti ɗin ɗon nemaji en dulliriɗi en detti ɗin ɗon nemaji e yeddirimo ɗi kanko Allahu tabaraka wa ta'ala wonde en andu lette makko ɗen ko lette sattude nangal makko ngal ko nangal tiiɗungal. Allahu jalla wa ala o waɗi e dow ɗin ɗon nemaji ɗi dendanigal majji ko wiyete ko ni'matul islami, neminede andinegol e faaminegol e jokkinegol kaɗo dina islam. ara en jarnimo kanko Allahu jalla wa ala e dow oɗo nema khassatan e dow nemaji luttuɗi ɗin kadi ammatan. seedike wonde reweteɗo e goonga ala handuɗo e dewal ngal foddi e maggal so wona kanko Allahu tabaraka wa ta'ala gooto. seedike wonde nelaɗo Muhammad alayhi salatu wassalam o jiyaɓe Allahu tabaraka wa ta'ala nelaɓe makko kanko Allahu jalla wa ala ɓe o neli faade e ɗeɗo mofte ɗe dendanigal majje yimɓe majje kañum may jinna majje. ana kanko Allahu jalla wa ala o wirino wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadira. o wi wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi shahida. e aya go o wi qul ya ayyuha nnasu inni rasulullahi ilaykum jami'a. aray si ɗum feƴƴi en torike Allahu tabaraka wa ta'ala yo ɓeydu mantore makko nden e kisal makko ngal e dow maɓɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam e dow kala neɗɗo gomɗinɗo jiyaɗo e yimɓe nder suudu maɓɓe e dow dendaningal sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala artuɗo ɓawo maɓɓe o ñentini oɗo sunna maɓɓe ha ñalade ɗangal. ara inchallahu azza wa jal yewtere meɗen nden e oɗo saha tedduɗo biidnillahi tabaraka wa ta'ala o yewtere nde tawata unwanu mayre on ko haqiqatu dinil islami, bimana tigi tigi kaaɗo diina islam ka tawata ko kan woni diina Allahu tabaraka wa ta'ala ka o girri kanka makko, o kan woni diina ka kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o neliri dendanigal nelaɓe ɓen, o imminiri dendanigal annabaɓe ɓen. ka tawata ko kan woni diina ka tawata kala neɗɗanke rewirɗo Allahu tabaraka wa ta'ala ko wona kanɗon diina Allahu jalla wa ala jaɓantamo. kanko neɗɗon so aroyi yawmal qiyamati ko o neɗɗo mo tawata ko o hayrowo waɗi dendanigal golleji ko o golli kon ko golleji bonneteɗi golleji fuuyay ɗi. kanko neɗɗanke on kadi ko o naadeteɗo yiite jahannama o luttine ka guiteɗi ɗon. kaɗo diina islam ka tawata ko fii kaɗo woni ko Allahu tabaraka wa ta'ala tagiri en, ko fii kaɗo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala woni ko o tippiniri nder qur'anare makko teddude. ko fii kaɗo diina islam kanko Allahu jalla wa ala woni ko o neliri nelaɗo Muhammad alayhi salatu wassalam. bal ko fii kaɗo diina islam woni ko Allahu tabaraka wa ta'ala tagiri asamawuji ɗin jeɗɗi, o tagiri leyɗe ɗen jeɗɗi, o tagiri ɓeɗo malaikaɓe, o tagiri ɓeɗo yimɓe, o tagiri ɗiɗo jinnaji, o tagiri dendanigal tagore makko nden, o tagiri yiite ngen, o tagiri oɗo aljanna. kaɗo diina woni kaɗo diina islam neɗɗo kala neɗɗo no waɗɗimo kanko neɗɗanke o andugol kaɗo diina, o andiraka kadi no Allahu tabaraka wa ta'ala tippiniri ka non, o andiraka no nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe yettiniri ka non, ɓe janniri ka non. waɗi hande si tawi hawri en taskike en ndaari moƴƴa en taway faamugol kaɗo diina islam tawa ko fahman sahihan, faamu mo tawata ko faamu selluɗo,
hara koye hoore kañum diina kanko ka woni kange muɗum tigi ko yimɓe seeɗaɓe woni ko allahu tabaraka wa taala faamini ɗum ɗo. si tawi hawri en daari inda al kuffar, ɓeeɗo ɓe tawata ko ɓe a'da'u l'islam, ɓeeɗo ɓe tawata ko ɓe a'da'u l'muslimin min al-yahudi wan-nasara ila akhirihim. en tawa ɓeeɗo ko yimɓe ɓe tawata ko yowondiri e fiyake kaaɗo diina islam, noone no kañum diina kam woniri noon hiɓe majja ɗum ɗo hattirde majjegol. waɗi hannde al-yahud kañum e an-nasara, kamɓe ko ɓe jogiti kaaɗo diina islamu ɗon e ko ɓe woni e wowlude kaaɗo diina islam, e ɓeeɗo heeferaɓe ɓe tawata ko ɓe wonaɓe kamɓe yahudu e nasara. si en daari en tawa e jogitande maɓɓe nden ko jogitande tooñe. so en daari konnguɗi ɗi ɓe woni e wowluɗi ɗin, en tawa ko konnguɗi ɗi tawata ko konnguɗi majjaɗo kaaɗo diina islam. wa nafsu chey si en daari inda alladina yaddi'una al islam, ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko nodditiiɓe e kaaɗo diina islam, ɓe tawata ɓe wi'i hoore maɓɓe wonde ɓe jaɓi kaaɗo diina islam. si en daari en tawa kadi aktharuhum ko ɓe juhal, ɓurɓe ɗuuɗude ɓen e ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko dambiɓe e kaaɗo diina islam, ko ɓe yimɓe ɓe tawata ko majjaaɓe kaaɗo diina islam. tele allahu tabaraka wa taala o holli en wonde ko o tagiri en o addiri en e hoore ndiɗo leydi ko fii en rewmo kanko allahu tabaraka wa taala. o wi wa ma khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun. min mi tagiraani yimɓe ɓen kañumma e jinnaaji ɗin siwana fiyo ɓe rewa. ko pelletle hiɗen anndi dewal ngal waawi gasude wo si tawi hawri kal mahike e hoore diina ka tawata ko diina selluka. bila shak hiɗen anndi diina selluka ka wona joomi meɗen tabaraka wa taala wiiri noon ko al islam. allahu wi inna ad-dina inda allahi al islam. o wi diina kanka makko kanko allahu jalla wa ala, diina ka kanko allahu tabaraka wa taala o jaɓi kan no selli. diina ka tawata kan si tawi jiyaɗo rewirimo kan ɗon diina, kanko allahu jalla wa ala o jaɓana yon tigi o yoɓa mo. allahu tabaraka wa taala holli e wonde ɗum ko diina wota pet ɗulle ko kaaɗo diina islam. wona o ɓanginiri aya goo kanko allahu jalla wa ala o holli e wonde wa man yabtagi gayra al islami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi l-akhirati min al-khasirin. allahu wi kala neɗɗo mo tawata o ɗaɓɓi rewirgol allahu tabaraka wa taala diina goo ko wona kaaɗo diina islam, kanko neɗɗo o fodde wo ko o tinni, fodde wo ko o wakkili, fodde wo kanko neɗɗanke on ko o neeɓi e kanɗon diina, allahu tabaraka wa taala o wi falan yuqbala minhu. on ɗon ko neɗɗo mo tawata o jaɓantaake ɗum ɗon la fi duniya wala fi l akhira. onon joomi meɗen tabaraka wa taala harfu mo addi ɗon o ko nafiyul abadi. o wi falan yuqbala min. on ɗon neɗɗo ɗen golle makko ɗe tawata ko ɗe o mahi e ko wona kaaɗo diina islam, allahu tabaraka wa taala jaɓantamo ɗen golle ɗum la fi duniya wona ka aduna ɗo, wala fi l akhirati wona ka lafaraketi. bal joomi meɗen tabaraka wa taala o holli en wonde on ɗon neɗɗo werde makko nden kaka giiteeli makko wonta ko to woni ko o luttata. allahu tabaraka wa taala o wi ñalaande ɗarngal on ɗon ko neɗɗo mo tawata ko jeyeyteeɗo e minal khasirin. ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko hayruɓe, ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ɓe heɓoytaa geɓal e ɗiɗo aljannaji allahu tabaraka wa taala. ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ɓaawo mayde maɓɓe nden ɓe fowtotaako. ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ɓaawo mayde maɓɓe nden ɓe heɓata neema. bal ko ɓe yimɓe ɓe tawata ko letteteeɓe, ko ɓe yimɓe ɓe tawata ko ɓittinanteeɓe, ko ɓe yimɓe ɓe tawata ko luttayɓe ka giiteeli makko ka lette makko kanko allahu tabaraka wa taala. ina nun ɗo ko huunde nde tawata ko hollayne en wonde oɗo neɗɗanke yo o anndu allahu tabaraka wa taala ko tagirimo kon ko fiyaake mawnuɗo, ko fiyaake mo tawata ko fiyaake tiiɗuɗo. ɗum woni rewgol allahu tabaraka wa taala. dewal ngalle allahu jalla wa ala jaɓingal wo si tawi hawri kañum dewal ngal mahike e hoore kaaɗo diina islam. si tawi hawri dewal ngal mahaki e hoore kaaɗo diina islam,
allahu jalla wa ala o jaɓata konko on ɗon neɗɗanke o golli. allahu tabaraka wa taala o yoɓata on ɗon neɗɗanke konko o golli yawma alqiyama. oɗo waɗi si tawi umar ibne alkhattabi radiallahu anhu ñande goore ɓe tawno gooto e karamokoɓe yahud himo naati kanko on ɗon karamokoje yahudi e nder kanisaru maɓɓe yata'abbat wa yajtahidu fi ta'abbud. kanko neɗɗo himo wakkili himo tinni e dewe himo tinni hattirde tinnagol. umar ibne alkhattabi radiallahu anhu ɓaɓe hayni kemo kamɓe umar ɓe fesi ɓe wulli, kamɓe umar ɓe fesi fesande tiiɗunde ɓe maaki wonde amilatun nasiba tasla naran hamiya tusqa min aynin aniya. ɓe maaki e hino geece ɗe joomi meɗen tabaraka wa taala janti fi muɗum ɗen ka suratul ghashiya ko geece ɗe tawata ka gurdam majje aduna ɗo ɗe golli golleji tiiɗuɗi ɗe yangi ke yangi molanano, siko ñalorma gollay, siko jemma gollay, siko bimbi gollay, siko kiikiiɗe gollay, weddoto kañum tum golla. si tawi no wondi e jama on kadi gollay hara no tinni, allahu tabaraka wa taala o wi tasla naran hamiya. kañum geece ɗen wonduɗe ɗin ɗon golleji fof, wonduɗe ɗin ɗon tinnareji fof ko geece ɗe tawata ko naatoyayɗe ka giiteeli makko kanko allahu tabaraka wa taala. giiteeli ɗi tawata ko hattuɗi e wulde. o wi tusqa min aynin aniya. tawa kadi ko geece yarnoyteeɗe immorde e ɓundu ndu tawata ko fatundu hattirde wulugol, tawa ndiyam wulata haa ɓura ɗon, tawa ɗen ɗon geece ko ɗum woni ko ɗe yarnoyte. e hino ɓe tinnike ka gurdam aduna, e hino ɓe wakkilike ka gurdam aduna, e hino ɓe soobinike ka gurdam aduna, kono madama nden ɗon tinnaare kañum e nden ɗon wakkilaare e nden soobinande ɗon mahaaki e hoore kaaɗo diine islam, mahaaki e hoore hunde nde tawata ko sellunde. no anna kullu ma buniya ala batilin fa huwa batil. kala ko tawata mahama e hoore meɗen ɗum ko hunde nde tawata ko nde meɗen. ɗum waɗi si tawi no waɗɗi gooto kala e meɗen andugol kaaɗo diina islam, no waɗɗi gooto kala e meɗen etagol o faama kaaɗo diina islam, no joomi meɗen tabaraka wa taala tippiniri kanu, no nelaaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam no ɓe yettiniri kaaɗo diina noon ɓe holliri noon kaaɗo diina islam. si tawi hawri en ɗetti oɗo islam e yaari ka hedde taarif makko, karamo koɓɓen ɓe maaki si innama al islamu lugatan ko masdaru aslama yuslimu islaman wa istislaman, wa huwa al inqiyadu wal khudu'u. ɓe maaki si innama al islam ka haala arab, si innama al islam maana muɗum ko ɓulirde o jebbilike himo jebbilade hattirde jebbilagol, ko woni firo muɗum ngol. maana muɗum si innama al islamu ko ɗum woni al inqiyad ɗoworgol, wal khudu'u kañumma e yankinagol. idan si innama fulanun aslama li rabbihi tabaraka wa taala ay inqada li awamirihi wa khada'a lahu. bi maana kanko neɗɗanke on o ɗo wori yamiraɗi joomi makko ɗin tabaraka wa taala e hoore ɗum o yankinanike joomiraɗo on tabaraka wa taala. ay inqada li awamira rabbi, awamiru rabbina tabaraka wa taala ala qismayn, awamirun fi'liyatun wa awamirun tarkiya. sinnama neɗɗo on o ɗo wori yamiraɗi joomi makko ɗin tabaraka wa taala, miɗen andi yamiraɗi joomi meɗen ɗin jalla wa ala ko ɗi ɗiɗi, ko imma yamiraɗi ɗi tawata ko yamiraɗi waɗugol e yamiraɗi ɗi tawata ko yamiraɗi accugol. allahu jalla wa ala no woodi piiji ɗi kanko allahu o yamiri en tawa ɗum ko awamirun fi'liya, koko yamira ɗe wonde e waɗu, mislu tawhid wotindingol mo kanko allahu jalla wa ala, mislu salah juulangol mo kanko allahu tabaraka wa taala, mislu sawmi hoorangol mo kanko allah, mislu zaka ittugol zakka, mislu lhajji e hajjangol mo kanko allahu tabaraka wa taala. e ko wona ɗum ɗo e piiji ɗi allahu jalla wa ala o yamiri. ko wona noon noon woodi piiji gooɗi tawata ɗin ɗon ko awamirun tarkiya, bi mana ko yamiroje ɗi kanko allahu jalla wa ala o yamiri
tawa ɗen ɗo yamirooje ko yamirgol e wonde yen accu mithlu shirki billahi jalla wa ala sifa shirkangol mo kanko Allah mithlu lkufre sifa yeddugol mo kanko Allah mithlu nifaq sifa nafigan kaaku mithlu lbidai sifa ɗiɗo bid'aji mithlu zina sifa oɗo zina mithlu akli riba mithlu akli amwali lyatama mithlu akli amwali nnasi bilbatil eko wona ɗum ɗo e piiji ɗi tawata kanko Allahu jalla wa ala o yamire kono ko yamiri en koyen terto idan si innama wonde jiyaɗo on aslama li rabbihi kanko jiyaɗo on o jebbolanike joomi makko tabaraka wa taala mana muɗum on ko inqada li awamirihi ay awamirihi alfi'liya wa awamirihi attarkiya wa khada'a lahu jalla wa ala kanko neɗɗo on oɗo woni yamiraɗi joomi makko ɗin tabaraka wa taala waɗeteɗi ɗin o daranike ɗin ɗon o waɗi acceteɗi ɗin kanko neɗɗonke on o darike hattirde daragol o acci ɗin ɗon o yankinanike joomi makko tabaraka wa taala o tippitanike joomi makko jalla wa ala o holli wonde ko kanko woni maccuɗo on ko kanko woni jiyaɗo on ko allahu tabaraka wa taala woni joomiraɗo on ko allahu tabaraka wa taala woni reweteɗo on e goonga ko ɗum ɗo woni mana alislamu lugatan ay alislamu lugatan huwa alinqiyadu walkhuduu amma shar'an si tawi yarama ka sharia walla istilahan ka andinande karamokoɓe ɓen ɓe maaki si innama alislam ko huwa alistislamu lillahi bitawhidi walinqiyadu lahu bilta'a walkhulusu min alshirki walbara'atu min ahlihi ɓe maaki kamɓe karamokoɓen wonde si innama alislam ka andinande karamokoɓe ɓen ka sengo sharia dina allahu tabaraka wa taala ko ɗum woni alistislamu lillah jebbilanagol mo kanko allahu tabaraka wa taala tippitanomo kanko allahu tabaraka wa taala jaɓanamo kanko allahu tabaraka wa taala yankinanomo kanko allahu tabaraka wa taala neɗɗo o waɗira ɗum honno alistislamu lillahi jalla wa ala ara non ɗum bitawhid ka wotindingol mo kanko allahu tabaraka wa taala tawa neɗɗo on ko on insanu muwahidun lillahi jalla wa ala fi jami'i ma yahtassu bihi tabaraka wa taala imo wotindini allahu tabaraka wa taala e dendanigal piiji ɗi tawata ɗin allahu jalla wa ala no hertori ɗin mithlu rububiya wal uluhiya wal asma'i was sifat mana muɗum ka rububiya jomiraɗo on tabaraka wa taala ay ɗum woni ka tagugol kañum may ka jeygol laamu e ka toppitagol fiyakuji tagore nden e kala ko jokkiti ɗin ɗon kanko neɗɗo o wotindina allahu jalla wa ala e ɗum ɗo ko wona noon ka uluhiya ka golleji makko ɗi tawata ko dewe ɗum ɗo kadi o wotindinana ɗum ɗo allahu tabaraka wa taala tawa o rewata sina allahu jalla wa ala kanko neɗɗanke on o fewtinta dewal siwona wonande allahu tabaraka wa taala wa kadhalika fi lasma'i wassifat ko wana noon kadi ka inde allahu jalla wa ala e ka sifaji makko kanko neɗɗo o wotindina allahu subhanahu wa taala ko ɗum ɗo woni awwalu shey huwa alistislamu lillahi bitawhid walinqiyadu lahu bilta'a kañum may ɗo warangol mo kanko allahu tabaraka wa taala doftare nden mana muɗum wona neɗɗo mo tawata ko a insanun muti'un li rabbika jalla wa ala ko a neɗɗo mo tawata ko a neɗɗo ɗoftiɗo joomi maɗa tabaraka wa taala si innama atta'a mana muɗum ko almuwafaqa ko ɗum woni hawrondirgol e mo ɗoftiɗa o waɗi si tawi cheikh fawzani ɓe maki hafidahullah wonde si innama atta'a ko imtithalu lawamiri wajtinabu nawahi ko jogitagol yamiraɗi ɗin e woɗɗitagol haɗoje ɗen idan wal inqiyadu lahu bilta'a ɗo warangol mo kanko allahu tabaraka wa taala ka ɗoftagol mo mana muɗum on ko ɗum woni jogitagol yamiraɗi makko ɗin kanko allahu tabaraka wa taala waɗaɗi haɗoje ɗe kanko allahu jalla wa ala o haɗuma ɗen woɗɗitoɗa e majje hattirde woɗɗitagol ɗum woni hunde ɗin mere nde wal inqiyadu lahu bilta'a hunde tammere nden ɓe maaki ko wal khulusu min ashirki
ko laaɓugol iwa e ko innete kon shirk. Neɗɗan ke o fi yo islamu makko on sellu, yo islamu makko on laaɓu, yo islamu makko on timmu, ko wiyete ashirku billahi jalla wa ala. Shirkangol allahu tabaraka wa taala o woɗɗito ɗum, mana muɗum o woɗɗito ko wiyete kon ashirkul akbar, shirku mawɗo on o woɗɗito ɗum ɗo kanko neɗɗanke o fiyo wonu neɗɗo julɗo, fiyo islamu makko on taɓiti. O woɗɗito kadi ko wiyete kon ashirkul asgar, shirku to soko on fiyo islamu makko on timmu, hara islamu makko o wonali islamu ŋaɓɓitiɗo, hara islamu makko o wonali islamu ɗuytiɗo, hara islamu makko o wonali islamu jaasu. Idan kanko neɗɗon ko be o woɗɗito ɗiɗo noneji shirku ɗi dendagal majji. Si tawi hawri shirku on ko shirku mawɗo, neɗɗo o woɗɗito ɗum ɗon fiyo diina makko kan tabitu hara ka bonani, fiyo luttu ka islamu hara o yaltani. Si tawi shirku on ko shirku to soko, kanko neɗɗon o woɗɗito ɗum ɗo fiyo islamu makko on timmu, fiyo diina makko kan tiiɗu, hara o jogaki islamu sengojo, hara o jogaki islamu mo tawata ko jaasuɗo. ɗum woni hunde tammere nden ɗum woni wal khulusu min ashirki. ɓe manki hunde na yaɓere nden ko wal bara'atu min ahlihi, ay min ahli shirki. Yani ko ɗum woni woɗɗitagol dandino fottito sela ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko yimɓe shirkuɓe, ɓeeɗo ɓe tawata ko yimɓe shirkanaɓe allahu tabaraka wa ta'ala. An neɗɗanke on e hoore maɗa woɗɗitoɗa ɓen ɗon hattirde woɗɗitagol, hara an e ɓen ɗon on wondaali ko onon woni naatode, ko onon woni yaltode, ko onon woni jooɗode, ko onon woni immode. Bal madama ɓe woni yimɓe ɓe tawata ko ɓe yedduɓe allahu tabaraka wa ta'ala, suuɓiɓe kafidugol joomi maɗa tabaraka wa ta'ala e jiyaɓe makko ɓen, an oɗo neɗɗo jogitoɗa ɓe ayɓe. wono allahu azza wa jalla o yamirirma non. allahu subhanahu wa ta'ala o wi ya ayyuha alladina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a. kanko allahu jalla wa ala o wi hay ko ono yo gomɗinɓe wata on jogito ɓeeɗo ayɓe an, mana munum ɓeeɗo yimɓe shirkayɓe, wa aduwakum e ayɓe moɗon ɓe tawata ko ɓe ayɓe mon laaɓuɓe, wonnon shirkayɓe ɓen e hoore muɗum ko ayɓe julɓe ɓen. allahu jalla wa ala o wi wata on jogito ɓeeɗo awliya a yiɓɓe, tawa tulquna ilayhim bilmawadda, onon hiɗon bugano ɓeeɗo ko hollata wonde hiɗon yiɗi ɓe, hiɗon bugano ɓeeɗo ko hollata wonde hiɗon faalaɓe. se ndaari ɗum ɗo en tawa e oɗo aaya, yimɓe ɗuuɗuɓe hannde yimɓe nodditiiɓe ɓen ka islam, en taway ko yimɓe yanuɓe oɗo aaya, ko yimɓe ɓe tawata ɓe gollitiraali oɗo aaya. la siyaman ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko wonɓe e ɗiɗo réseau sociaux ji, ɓe tawata ko marɓe ton jaatigiiɓe asdiqa akhilla, tawa ko ɓe kuffarun billahi azza wa jal, tawa ko ɓe mushrikuna lillahi tabaraka wa ta'ala, tawa kanko neɗɗon imo siñidi e ɓen ɗon hiɓe haldi ɓe fotti wonde ko ɓe jaatigi, tawa kanko neɗɗon o naɓana e ɓen ɗon ko hollata himo weltaniɓe, kamɓe kadi ɓe addanaymo kanko neɗɗanke on ko hollata wonde pelletiɓe weltanimo, tawa kanko neɗɗo o weldigal ngal tawata ko weldigal timmungal ɗum hakkunde makko e ɓeeɗo. oɗo ko neɗɗo mo tawata o gollitirali oɗo aya allahu tabaraka wa ta'ala. sinani jom menen tabaraka wa ta'ala o wiye la yattakhidhi almu'minuna alkafirina awliya'a min duni almu'minin. allahu tabaraka wa ta'ala o wi wonde ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko yimɓe gomɗinɓe ɓen, wata ɓe jogito ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko yimɓe yedduɓe heeferaɓe ɓe weldiɓɓe, wata ɓe jogito ɓeeɗo jaatigiɓe, ɓe acca ɗon ɓeeɗo gomɗinɓe allahu tabaraka wa ta'ala. kanko allahu jalla wa ala o wi bashiri almunafiqina bi anna lahum adaban alima alladina yattakhiduna alkafirina awliya'a min duni almu'minin. jomi menen tabaraka wa ta'ala o holli en wonde neɗɗo mo tawata ko yiɗowo, ko weldowo, ko jaatotoɗo ɓeeɗo yimɓe heeferaɓe, ɓeeɗo yimɓe shirkayɓe ɓe wona e kaalo dina islam, oɗo ko neɗɗo mo tawata ko nafiqijo. allahu azza wa jalla o wi bashiri almunafiqina bi anna lahum adaban alima. o wi humpitu ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko nafiqiɓe ɓen wonde hiɓe marana lette ɗe tawata ko lette mawɗe. ɓeeɗo yimɓe
ɓe tawata ko naafigiiɓe hiɓe marana lette ɗe tawata ko lette mawɗe lette ɗe tawata ko lette hattude e muusugol. Allahu jalla wa ala o holli en ko homɓe woni ɓen o wi alladina yattakhiduna alkafirina awliyaa min duni lmuminin ko ɓen woni ɓe yimɓe ɓe tawata ko wonɓe jogitaade heeferaɓe ɓe weldiɓɓe ɓe yiɗa ɓeeɗo ka ɓerɗe maɓɓe ɓe jogito ɓeeɗon jaatigiiɓe maɓɓe ɓe acca ɗon ɓeeɗo yimɓe gomɗinɓe. idan neɗɗo on si tawi hawri en ndaari oɗo taariful islami mo tawata ko taarifun istilahiyun si tawi hawri en ndaari en taway neɗɗo on si islamu makko on timmay si islamu makko on sellay si islamu makko o yeɗɗay ko ɓeeɗeɗo toɓɓe nayi kanko neɗɗanke on o jogitoɗe. ɗum woni al istislamu lillahi jalla wa ala awalan bitawhidi wotindingol allahu tabaraka wa taala kanko neɗɗanke on o waɗa allahu jalla wa ala bajjo e dendanigal ko allahu on heerori ko ɗin munnu wal inqiyadi lahu bitta'a ɗum woni bi maana ɗoworangol mo kanko allahu tabaraka wa taala ɗoftaare nden neɗɗo on ndaara yamiraɗi allahu tabaraka wa taala ɗin ɗi allahu tabaraka wa taala waɗɗini e dow makko ɗin o immo o waɗa ɗiɗo ɗi allahu jalla wa ala sunnini e dow makko ɗin kanko neɗɗanke on o wakkilo e hoore majjiru embere taafa makko o wona noon o ndaara haɗoje allahu tabaraka wa taala nden o woɗɗito e majje ɗe dendanigal majje. amma hunde tammere nden ko wal khulusi min ashirki ɗum woni laaɓugol makko kanko neɗɗo on e shirku foti noon ko shirkan akbaran shirku on ko shirku mawɗo yaltinowo ka islam o laaɓa mo fiyo heddo ka islam o laaɓa mo fiyo heddor islam o laaɓa mo fiyo diina makko kan sellu. amma si tawi shirku on ko shirkan asgaran ko shirku mo tawata ko shirku to sooko kanko neɗɗanke on o laaɓa e on noon shirku o woɗɗite mo fiyo on ɗum fiyo o wonu neɗɗo mo tawata ko jogitiiɗo islamu timmuɗo fiyo wonu neɗɗo mo tawata ko jogitiiɗo islamu tiiɗuɗo. o waɗi noon si tawi hawri kanko neɗɗo on o waɗɗitike shirkan akbara shirku mo tawata ko shirku mawɗo ɗum ɗo ko huunde nde tawata ko wona e nde samo haa kanko neɗɗo on o yalta e kaaɗo diina islam si tawi hawri chartiji muɗum ɗin timmi haɗayɗi ɗin e hoore mum ɗi pottike. amma si tawi kanko neɗɗo on o waɗɗitike shirkan asgara shirku mo tawata ko shirku to sooko ɗum ɗo ko hunde bila shakkinde ɗuyta e diina makko kan ɗum ɗo ko hunde bila shakkinde loyna e diina makko kan kanko oɗo ne. amma hunde nayi haɓere nden ko ɗum woni albara'atu min ahli shirki bi mana woɗɗitagol dandino pottito ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko yimɓe shirku ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko wonɓe rewde ko wona allahu tabaraka wa taala an neɗɗanke on hara jogitaaki ɓe yiɓɓe an neɗɗanke on hara jogitaaki ɓe welɗiɓɓe an neɗɗanke on hara jogitaaki ɓeeɗon jaategiiɓe. ndaren allahu tabaraka wa taala o wi ya ayyuha alladina amanu la tattakhiduu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu lkufra ala al-imani. allahu jalla wa ala ɗo o ɓanni e maɗa an neɗɗo on ɓen ɓe tawata ko ɓurɓe ma ɓattaade baabiraɓe maɗa ɓen baaɓen ma en e soro ma en e ko nanndi e ɓen kañum may siɓɓe ma ɓe hawtuɗa nene ɓe hawtuɗa baaba walla ɓe hawtuɗa nene ma hawtuɗa baaba e mum tum. allahu azza wa jalla o wi ɓeeɗo si tawi hawri ɓeeɗo suɓike keeferaagu ngun e dow gomɗinal ngal kanko allahu jalla wa ala o wi ta jogi to ɓeeɗo yiɓɓe ta jogi to ɓeeɗo jaatigiiɓe ta jogi to ɓeeɗo welɗiɓɓe. giggol ngol o yaafanimangol e muɗum wo ko wiyete kon alhubbu tabi'i giggol ngol tawata ngol ɗon o muulide e ngol ɗon giggol ngol tawata ibnu adama kala no waɗana ɗum ɗon e yimɓe ɓe tawata ɓen ko ɓadodiraɓe makko ɓe. si allahu jalla wa ala haadi en yiiɗugol ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko ɓurɓe en ɓattade ka enɗan sabu subagol maɓɓe keeferaagu haray ɓe yimɓe ɓe tawata ko ɓurɓe en woɗɗitade ka enɗan min baabi awla ko ɓeeɗo ɓuri handude añugol ko ɓeeɗo ɓuri handude pottitagol si tawi hawriɓe woni yimɓe shirkanɓe mo kanko allah si tawi hawriɓe woni yimɓe yedduɓe mo kanko allahu tabaraka wa taala. iɗan haray ko ɓe faamen kaaɗo diina islam wona iddia an faqat bi mana nodditagol tun inna ana wulidtu fi l islami wajadtu abi musliman wa wajadtu ummi muslima wa wajadtu ihwani muslimin la al islamu
ليس إرثا يورث عن الآباء والأمهات، بل هو اعتقاد وأفعال وأقوال. كانوا دين إسلام ونا دين كتوات كورونة تيكني إنو قل متوي بابن أنكو جلب إذن منك مباشرة كمي جلو، متوي نيني أنكو جلب مباشرة كمي جلو، متوي سيبه أمبن فوكو جلب متندو وديلا كمي جلو. haysimi fiɓaali ko islamu wiyo fiɓe kon, haysimi wowlaali ko islamu wiyo wowle kon, haysimi huwaali ko islamu wiyo huwe kon. ɗum ɗo la shakka ko khataun zahir, ɗum ɗo ko faljere nde tawata ko feeño nde kene pettan. si tawino hawri islamu on ko irtun yuras, hara ɗum ko ndondi ndi tawata koronetene, lakana kan'anu bnu nuhin musliman. kan'an oɗo mo tawata ko ɓiɗɗo annabi nuhu alayhi salatu wassalam o, bila shakki no wonayno julɗo. wanon ko baaben makko woni awwalu rasulin ursila ila nnas, ko baaben makko woni nelaɗo mo allahu tabaraka wa taala atti nelde on e yimɓe ɓe. kono madama khalafa dina allahi jalla wa ala wa khalafa dina abihi nuhin alayhi salatu wassalam, allahu tabaraka wa taala ja'alahu kafiran wa halakahu ma'a al-kuffari. allahu tabaraka wa taala ɓawo tawi oɗo ɓiɗɗo annabi nuhu o lundike dina makko kanko allah, o lundike dina baabe makko ka woni annabi nuhu. jomiraɗo on tabaraka wa taala darali ɓa ko ƴiƴan annabajo, ma ko neɗɗo yaltuɗo e keeci annabajo, ma ko neɗɗo mo tawata ko yaltuɗo e keeci waliyajo makko, inano dammiray mo sabu ɗum. bal jomi meɗen tabaraka wa taala waɗi mo kanko neɗɗo on kefeero ha gasi, thumma ba'da dhalika o halkidimo kadi e ɓeeɗo yimɓe heferaɓe ɓe kanko allahu jalla wa ala o halki. idan haray ɗum ɗo ko hunde nde hanuɗen faamude. anden kaɗo diina islam ko diina jangete kani, kaɗo diina islam ko diina yangante kani, kaɗo diina islam ko diina fiɓete kani, kaɗo diina islam ko diina wowlete kani, kaɗo diina islamu ko diina gollete kani. si tawi an neɗɗo on a wasama ɗiɗo piiji, bila shakkin a wonay neɗɗo mo tawata ko o wasaɗo kaɗo diina islam. ɗaare allahu azza wa jalla o holli en wonde hay goto e meɗen o yaltinani ka reedu biro muɗum tawi ko neɗɗo anduɗo goɗɗum. jomiraɗo on tabaraka wa taala o wi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. allahu wi ko jomiraɗo on kanko allahu jalla wa ala woni ko yaltini on immorde e tegeji neniraɓe moɗon ɓen, la ta'lamuna shay'a, hari on anda hayye hunde, bal antum hina dhaka juhal, har on tuma onon ko yimɓe ɓe tawata ko majjuɓe. aɗum addi hasi imamu shafi'i ɓe yimɓe ɓe maki ta'allam falaysa almar'u yuladu alima wa laysa akhul ilmi kaman huwa jahil. kamɓe imamu shafi'i ɓe maki alayhi rahmatullah, ɓe maki wonde ko ayyo jiyaɗo allahu azza wa jal, andino jangu kaɗo dina, anda neɗɗo hayye goto laataki ko o jibinaɗo tawi ko anduɗo. naare muhammad alayhi salatu wassalam ɓeɗo ɓe tawata kamɓe hoore maɓɓe woni ɓe allahu jalla wa ala o suɓi, kanko allahu tabaraka wa taala o suuti, kono kamɓe nelaɗo on tigi alayhi salatu wassalam ko attiɓe andinede kaɗo dina islam, tawi kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu hayye hunde ɓe anda. oɗo si jomi meɗen tabaraka wa taala o holli wonde nelaɗo makko on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ko kanko allahu tabaraka wa taala fewni ɓe e lawol ngol ko waɗi hiɓe majjuno e maggol. o wi wa wajadaka dallan fa hada, o tawma ko ha majjuɗo e laawol ngol tawata ko naɓaygol ngol ka aljanna, kanko allahu tabaraka wa taala o fewnuma e ngol ɗon laawol. aywa idan si tawi hawri e ndaari oɗo islam, karamo koɓɓen ɓe maaki wonde al islam ko ala qismayn. islam on e hoore muɗum imo fecco fecce ɗiɗe, ko al islamu al kawni wal islamu al shar'i. bimana al islamu al kawni, oɗon al islamu al kawni mana makko ko istislamu jami'i al khalaiqi li awamirillahi al kawniya, ay bimana al qadariya.
ani ko ɗum woni jebbilagol dendanigal tagore nden wonande ɗiɗo yamiraɗi Allahu tabaraka wa ta'ala ɗi tawata ko yamiraɗi ɗi o hoddiri ɗin yamiraɗi ɗi kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o tagi ɗin o waɗi e hoore tagore nden mana ɗum ɗon tagore nden nde dendagal mayre hinde jaɓi ɗum ɗum muslimun wa kafirun neɗɗo mo tawata ko o julɗo e neɗɗo mo tawata ko o keefeero ala e maɓɓe hay e gooto mo tawata ko waawowo foltade Allahu tabaraka wa ta'ala ala e maɓɓe hay e gooto mo tawata ko waawowo sortade e ley ko Allahu hoddiri kon tawa Allahu hoddira e goɗɗum e hoore makko tawa ɗum ɗo yanata e hoore makko ala e maɓɓe hay e gooto mo tawata on ɗon ko neɗɗanke waawowo bimana waɗude hunde hay si tawi hawri Allahu tabaraka wa ta'ala o hoddirali nden kanko Allahu jalla wa ala o muyali nde ala e maɓɓe hay e gooto waawowo dooludemo kanko Allahu jalla wa ala oɗo waɗi si o wi kanko Allahu tabaraka wa ta'ala afa gayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fi samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilayhi yurji'un Allahu azza wa jalla o wi ene hara ɓeeɗo kamɓe koko wona diina Allahu kan woni ko ɓe ɗaɓɓata ɓeeɗo ko diina goo woni ko ɓe ɗaɓɓata rewigol Allahu tabaraka wa ta'ala ko wona kaaɗo diina islam tele walahu ko kanko Allahu tum aslama woni ko jebbilani man fi samawati dendagal ɓe wonɓe ka asamawuji wa man fil ardi e dendagal ɓe wonɓe ka leydi tawan tawa woɓɓe e maɓɓe jebbilani mo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala e hoore laaɓal wonki e hoore suɓagol e hoore weltorgol wa karhan e woɓɓe e maɓɓe ɓe tawata ɓen ɗon ko jebbilaniɓe mo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala tawa koye hoore ɓe yiɗa tawa koye hoore ɓe faalaka ko ɓaɓe wawata yaltude e ley koddori e makko on ɓe wawata yaltude e ley muuyango makko ngon ɓe wawata yaltude e ley eɓɓore makko nden si tawi ɗin noon piiji no wadde e hoore maɓɓe ko ɗum ɗo wiyete al islamu al kawni ɗum ɗo muslimun wa kafir neɗɗo mo tawata ko julɗo walla ko neɗɗo mo tawata ko keefeero goto kala no jogiti ɗum ɗon oɗo noon al islamu al kawni ɗum ɗo watta neɗɗo julɗo ɗum ɗo nadata neɗɗo aljanna ɗum ɗo dandata neɗɗo yiite ko waɗi noon ɗum ɗo ko amrun jibilliyun ko hunde nde tawata ko hunde nde Allahu tabaraka wa ta'ala tagi neɗɗo on e hoore muɗum tagore makko nden fof no woni e ɗum oɗo waɗi si tawi Allahu azza wa jalla taga e goɗɗo o waɗa mo neɗɗo juutuɗo hay si tawi ko o faalanoɗo raɓɓiɗude o ala feere muɗum ko ɗum ɗo wiyete al istislamul kawni ko wona noon kanko neɗɗanken Allahu taga e mo waɗa mo gorko tawa nene makko e ɓen makko ko faalano ko yo wonu jiwo tawa ala ko ɓe wawi ko ɗum wiyete al istislamul kawni ma Allahu taga mo waɗa mo suddiɗo tawa biro makko e baaɓe makko ko faalano ko yo wonu gorko ala ko ɓe wawi ko ɓe o luttay ko Allahu azza wa jalla waɗi ma Allahu azza wa jalla taga mo ta ko boofojo tawa yimɓe makko ɓen ɓe faalanoka ɗum kanko tigi o faalanoka kono o wawata immade o yaha ko waɗi noon Allahu azza wa jalla ko ɗum ɗo eɓɓi e makko ko ɗum ɗo innete al istislamu al kawni ɗum ɗo julɗo e keefeero no jaɓi ɗum ɗo ko immo a jaɓuɗo ɗum tawan walla jaɓuɗo ɗum karhan kono ɗum ɗo Allah tabaraka wa ta'ala no tabintini ɗum e hoore tagore makko nde dendagal mayre amma feccere ɗimmere nden ko nde wiyete al islamu alshar'iyu bimana islamu mo tawata ko islamu sharia yankejo al islamu shar'i huwa al inqiyadu li awamiri llahi tabaraka wa ta'ala alshar'iyya ko ɗum woni ɗoworgol yamiraɗi Allahu tabaraka wa ta'ala shar'a yankoji ɗin mana muɗum ɗoworgol yamiraɗi Allahu tabaraka wa ta'ala ɗi wona jantorɗen non naane awamirullahi azza wa jalla ko fi'liyatun wa tarkiyya yamiraɗi makko ɗin kanko Allahu jalla wa ala ko waɗeteɗi ɗi tawata ko ɗi yamiraɗa ya huwu yamiraɗi makko gokal no ton ɗin ɗon ko acceteɗi ko ɗi yamiraɗa an neɗɗanke o ya accu inan neɗɗanke on daarugol makko ko Allahu tabaraka wa ta'ala shar'ini kon fi'luhu e ko Allahu tabaraka wa ta'ala shar'ini kon tarkuhu kanko neɗɗanke on o waɗa ko Allahu shar'ini kon yo waɗe o terto ko Allahu shar'ini kon yo terte tawa kadi ko o warri ɗum ɗo ko hubban lillahi jalla wa ala
wa ta'dhiman lahu wa talaban li mardatihi tabaraka wa ta'ala. tawa neɗɗo o waɗali tum fi waɗugol oɗo waɗi si tawi si innama al islamu alshar'iyu mana makko on bi tamamihi ko ɗum woni al inqiyadu li awamiri llahi alshar'iya hubban wa ta'dhiman lahu wa talaban li mardatihi jalla wa ala. bimana ko jogitagol ɗowora yamiraɗi makko sharia inaɗi ɗin waɗugol ngol on tigi waɗa accugol ngol on tigi acca tawa o warrali fiitungo tawi yimɓe ɓen no wadde bal ko warri ɗum ko hubban lillahi azza wa jal ka yiɗugol allahu tabaraka wa ta'ala wa ta'dhiman lah e ka mawningol mo kanko allahu jalla wa ala wa talaban li mardatihi e ɗaɓɓugol welaye makko on kanko allahu subhanahu wa ta'ala. ko ɗum ɗo wiyete al islamu alshar'i. oɗo noon neɗɗanke on labudda an yakuna minhu taw'a ko be o wona e makko kanko neɗɗanke on ta ko yiɗi wonki. si tawi ko karhan o woni e makko allahu jalla wa ala jaɓata. si tawi hawri neɗɗo ko woni rewirde allah tabaraka wa ta'ala ko ɓa o forsama, ko woni rewirde allah tabaraka wa ta'ala ko ɓa o dolama, allahu jalla wa ala jaɓantamo ngal ɗon dewal. ko be kanko neɗɗanke o rewira allahu subhanahu wa ta'ala taw'a tawa koye hoore laaɓal wonki, e hoore jebbilagol, e hoore nanugol, e hoore jaɓugol, e hoore yankinagol, e hoore qirragol, tawa koye hoore ɗum ɗo woni rewirde allahu tabaraka wa ta'ala si allahu on jaɓana mum. oɗo noon wiyeteɗo al islamu alshar'iyu ko islamu mo tawata kadi yanqasimu ala qismayni, kanko e hoore makko himo fecco fecce ɗiɗi, ko al islamu al ammu wal islamu al khassu. ko islamu mo tawata ko huuɓituɗo e islamu mo tawata ko hertiɗo. si innama al islamu al ammu ko wiyete kon al islamu al am huwa dinu llahi alladi jaa bihi jamiu l anbiyai wal mursalin. al islamu al am islamu mo tawata ko huuɓituɗo on ko on woni diina allahu tabaraka wa ta'ala ka tawata kan dendanigal nelaɓe makko men e dendanigal annabaɓe makko ɓen ko kanɗon diina woni ko ɓe addi gila e adama alayhi salatu wassalam awwalu nabiyin min anbiyaihi tabaraka wa ta'ala ha e muhammad alayhi salatu wassalam woni akhiru rusuli wal anbiyai. diina ka ɓeeɗo addi kamɓe dendagal maɓɓe ko diina woota woni ko ɓe addi. diina ka tawata usuluji makka on fof ko gootum, ko furuuji ɗi woni ko sertiri wono allahu tabaraka wa ta'ala o eɓɓiri noon kanko allahu azza wa jalla wonande kala mofte. ɓeɗo ɓe dendanigal maɓɓe ko ɓe addi ko kaaɗo diina wiyete ka al islam. diina adama kanko islamu wiyeteno, diina kadhalika annabi nuhu kanko islamu woni ko wiyeteno, diina annabi ibrahima kanko islamu wiyeteno, diina annabi musa kanko islamu wiyeteno, diina annabi isa kanko islamu wiyete, diina muhammad kan alayhi salatu wassalam ko islamu wiyete, diina jamiu l anbiyai wal mursalina ko islamu wiyete. ɗum waɗi si allahu azza wa jal o holli en fi annabi nuhu alayhi salatu wassalam ɓe maaki wa umirtu an akuna min almuslimin, ɓe maaki min mi yamirama immorde ka joomi an tabaraka wa ta'ala nde mi laatoto jiyaɗo e ɓeeɗo yimɓe jebbilaniɓe allahu tabaraka wa ta'ala, ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko ɓe diina muɗum woni oɗo islam. awwalu rasulin ursila ila nnas, kamɓe annabi nuhu alayhi salatu wassalamu ɓe maaki wa umirtu mi yamirama min indi rabbi tabaraka wa ta'ala an akuna min almuslimin, nde mi laatoto jihaɗo e ɓeeɗo yimɓe ɓe diina mum woni islam, woni ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko jebbilaniɓe allahu tabaraka wa ta'ala. ko wana noon se ndaari annabi ibrahima alayhi salatu wassalam imamu lmuwahidin khalilu rrahmani jalla wa ala abul anbiyai, allahu wi id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. o wi jamtotuma nde joomi annabi ibrahima wi'annoɓe kamɓe annabi ibrahima jebbilo, annabi ibrahima ɓe maaki aslamtu li rabbil alamin, mi jebbilanike jeyiɗo tagore nde nde dendagal mayre. allahu azza wa jalla wasafahu bi annahu muslima, kanko allahu o wi ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan
walakin kana hanifan muslima wama kana min almushrikin. Allahu wi annabi ibrahima na alyahudu wonno dey, o wi annabi ibrahima wana annasara wonno dey, walakin kana hanifan muslima. O wi annabi ibrahima ɓe laatino ko ɓe laɓɓinanɓe allahu tabaraka wa taala dewal ko ɓe julɓe wonno kamɓe annabi ibrahima kana muslima. Allahu wi wama kana min almushrikin, ɓe laatanoki kamɓe annabi ibrahima koɓe shirkayɓe. Allahu holli en wonde annabi ismaila alayhi salatu wassalam geɗal annabi ibrahima on e hoore muɗum kana musliman, bal kamɓe ɗiɗo ɓe hawtuno ɓe tori allahu tabaraka wa taala yo allahu tabintinɓe e hoore islam on. Allahu waɗa kadi geɗal ɓe maɓɓe ɓen julɓe, ɓe wi rabbana ja'alna muslimayni laka wa min dhurriyatina rabbana waj'alna muslimayni laka wa min dhurriyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alayna innaka anta at-tawwabur rahim. Kanko allahu tabaraka wa ta'ala ɓe tori allahu o holli en wonde ɓeeɗo nelaɓe makko ɗiɗo woni annabi ibrahim kañum ma annabi ismail, ɓe torimo kanko allah, ɓe wi waj'alna muslimayni lak, ko ayyo joomi amen waɗu men jebbiliɓe ɗiɗo wonande ma allahu julɓe ɗiɗo, wa min dhurriyatina ummatan muslimatan lak, waɗana men kadi immorde e geɗal ɓe amen ɓen dental ngal tawata ko dental jebbilanigal ma allahu tabaraka wa taala. ɓeɗo annabi ibrahim e annabi ismail ɓe tori allahu on tabintinɓe hoore islam, ɓe tori allahu azza wa jalla waɗu geɗal ɓe maɓɓe ɓen julɓe. Allahu tabaraka wa taala holli en wonde annabi ibrahima alayhi salatu wassalam e annabi yaquba alayhi salatu wassalam ko ɗum woni ko ɓe wasiyino geɗal ɓe maɓɓe ɓe yoɓe jogi to kaaɗo dina islam. Joomi ɓe wi wa wassa biha ibrahimu banihi wa yaqubu ya baniya inna allaha astafa lakum ddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu wi wonde annabi ibrahim e annabi yaqub ɓeeɗo gooto kala e maɓɓe wasiyi geɗal ɓe muɗum ɓen wonde yoɓe anndu allahu azza wa jalla suɓanike ɓe diina. on woni kan diina ko dinul muslimin wa huwa al islam, ko diina julɓe ɓen ɗum woni kaɗo diina islam. ɓe wiyani geɗal ɓe maɓɓe ɓen fala tamutunna, wata on maayu dey illa wa antum, siwana hara onon muslimun ko on jebbilaniɓe allahu jalla wa ala. bala annabi yaquba alayhi salatu wassalam nde mayde nden hewtunoɓe ɓe fewtuno ɓeɗo geɗal ɓe maɓɓe ɓe landiɓe ene simi maayi ko diina hon jokkoton, ko diina hon ka rewirton allahu tabaraka wa taala. allahu wi am kuntum shuhadaa id hadara yaquba almautu id qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa ismaila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. annabi yaquba ɓe fewti geɗel ɓe maɓɓe men ɓe maaki ene ko hombo rewoton ɓaawo an. ɓe wi komin rewata ko joomi moɗon onon baaɓen amen, joomi baabiraɓe moɗon ɓen ibrahim e ismail e ishaq, ɗum woni allahu azza wa jalla. minen wonande on ɗon allahu tabaraka wa taala komin jebbilaniɓe mo, komin julɓe jogitiɓe diina makko wiyete ka kan islam. ina noon no ko hunde nde tawata ko laaɓude, ko wona noon annabi yusuf alayhi salatu wassalam, kamɓe hoore maɓɓe koɓe torino allahu tabaraka wa taala koye allahu o waruɓe koɓe julɓe, ko annon ko diina islamu woni koɓe jogitino. ɓe maaki tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin, joomi mi torike ma waran hara komi julɗo jogitiɗo islamu on, tawtino yalan ka jannatal firdaus, wondude e ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko yimɓe moƴƴuɓe ɓen, ɓeeɗo yimɓe yanganinoɓe ma allahu azza wa jalla ɓe rewma ka gurnan aduna. wonan fi chey annabi moussa alayhi salatu wassalam kamɓe kadi koɓe nodduno ko faade e kaaɗo diina islam. allahu wi wa qala moussa ya qawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. annabi moussa ɓe fewti ɓeeɗo yimɓe maɓɓe ɓe maaki ko ono yo yimɓe an, si tawi hawri ko goonga ko yimɓe gomɗinɓe allahu tabaraka wa taala, haray hooloremo kanko allahu jalla wa ala. wata on huluɓeɗo heeferaɓe, wata on nenjoɓeɗo heeferaɓe, hooloremo kanko allahu tabaraka wa taala acciron mo fiyakuji moɗon nin in kuntum si tawi on laatike muslimin
kon julɓe jebbilanime allahu tabaraka wa taala ɗum ɗo ko hollugol en wonni annabi Musa kadi e hoore muɗum daa qawmahu ila l'islam wa kadhalika ko noon kadi woniri si tawi en naari oɗo annabajo allahu tabaraka wa taala woni annabi Suleyman alayhi salatu wassalam. Annabi Suleyman oɗo risala moɓe naɓanno oɗo sonnaje woni Bilqis malakatu Saba'a, sonnajo laaminoɗo on Saba'a, kamɓe annabi Suleyman alayhi salatu wassalam koɓe noddunomo e muɗum koye oɗo islam. Oɗum waɗi si tawi jom menen tabaraka wa taala o jamtani en ko sonnajo o wiwno ko nde nduɗo sondu woni hudhuda ndu yaaduno e oɗo risala woni lettre mo annabi Suleymana ɓe jonnuno ndu oyo ndu yawndu bugo e hoore sonnajo on ma ndu waɗi ɗum ha gasi sonnajo on o dari joomi me wi qalat ya qawmi inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Suleymana wa innahu bismillahi arrahmani arrahim alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Kanko sonnajo ngo wi ko ono yo yimɓe am min dey bindi molanaɗi bindi tedduɗi bugama e hoore am ɗo. O wi ko woni noon e nder majji wonde ko immorde Suleyman, ɗum kadi ko fuɗɗori ko bismillahi arrahmani arrahim. Haray ko ono yo yimɓe Saba arelam min Suleymana hara ko on jebbiliɓe ko on jaɓuɓe kaaɗo diine islam tawa wana o yimɓe ɓe tawata ko oñiɓe e kaaɗo diine islam. Kañulle sonnajo on e hoore mum nde o immino kanko sonnajo on o mooɓi konu makko ngum ɓe yehi ɓe tawoyi annabi Suleymana alayhi salatu wassalam, sonnajo on ko qirrino ko o jaɓi kaaɗo diine islam. Allahu azza wa jalla o wi qalat, kañum sonnajo on o wi rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu lillahi wa aslamtu ma'a Sulaymana lillahi rabbil alamin. Kanko Allahu jalla wa ala o wi sonnajo on ari o wi wonde rabbi ko ayyo joomi an inni zalamtu nafsi, min mi toñi hoore am fewndo mi rewayno naange ngin, fewndo mi rewayno tagore nde taguɗa an Allah. Joni noon wa aslamtu, min e hoore am mi jebbilike ma'a Sulayman wondude annabi Sulayman lillahi rabbil alamin, wonande Allahu azza wa jalla mo tawata ko jeyɗo tagore nden nde dendangal ma en. Holli en wonde ɓeeɗo kadi kana dinuhum al-islam. Kadhalika annabi Isa alayhi salatu wassalam, annabi Isa e hoore mo Allahu wi falamma ahassa Isa minhum al-kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun. ɓeɗo kadi e hoore mum alhawariyun ɓe holli wonde kadi ko ɓe kadi e hoore maɓɓe ko ɓe julɓe wonno, kamɓe kadi e hoore maɓɓe ko kaaɗo diina islamu ɓe jogiti. oɗo waɗi sen daari ngalaw molanaɗo naren Fir'aunu alayhi la'ana, oɗo mo annabi Musa alayhi salatu wassalamu nodduno oɗo e hoore muɗum nde halakuye on hewtunomo ko o nodditinoɗo wonde o jaɓi kaaɗo diina islam. Allahu wi wa jawazna bi bani israila albahra, o wi fa atba'ahum fir'aunu wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idha adrakahu algharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israil wa ana min almuslimin. Fir'aunu alayhi la'na kanko tigi o faami jaka wonde annabi Musa alayhi salatu wassalam innama kana yad'uuhu wa qawmahu ila al-islam. Annabi Musa ko laatino no nodda mo kanko Fir'auna kañum e yimɓe makko ɓen ko faade e kaaɗo diina islam. Kanko Fir'auna o faami kadi wonde sabilu najat wa tariqul fukaki min al-halaki ko al-islam. O faami wonde laawol yon tigi daɗu e laawol yon tigi ɓooro few o firto e halakuye on ko jaɓugol makko kanko neɗɗo on kaaɗo diina islam. o wasi Allahu azza wa jalla o wi inna hadihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Kanko Allah o wi hey ko onon yo nelaɓe an, ko onon yo annabaɓe an, ngollo laawol ko laawol moɗon ngolni laawol gotol, diina moɗon kam fof ko woota, ko min tu woni joomi moɗon reweteɗo moɗon on e gonga, rewelam min tun hara on kafi dalilan hay e goto.
koɗo islamu wiyete al islamu al amu. amma si innama al islamu al khasu huwa alladi jaa bihi muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ila jamii thaqalaini al insi wal jinni. oɗum woni kaalo dina kanelaɗo muhammad alayhi salatu wassalam ɓe ardi e muɗum immorde ka allahu azza wa jal wonande yimɓe kañumma e jinna ɗeɗo mofte. ɗum woni kaaɗo diina islam ko kaaɗo wiyete al islamu al khasu ko ka joomi menen tabaraka wa taala o wi wonande ene yimɓe oɗo zaman o wi inna addina inda allahi l islam. diina kanka makko kanko allahu azza wa jalla ko oɗo islam mo muhammad addi. bi mana oɗo zaman qirrantake diina si wona kaaɗo. amma zamanuji yawtuɗi ɗin kamɓe kadi ko islamu zamanu kala mo nelaɗo zamanu ngun adduno. kanko allahu azza wa jalla o wi wa man yabtaghi gayra al islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fi l akhirati min al khasirin. kala neɗɗo jogitiɗo islam jogitiɗo ko wona kaaɗo diina islamu ka muhammad alayhi salatu wassalamu addi jiyaɗo e ɗoɗo mofte haray yo andu allahu jaɓantamo kanko neɗɗon ko yiite jahannama o luttoyto. no seediti ɗum ma ko nelaɗo alayhi salatu wassalamu wonɗo ka sahihu muslim ittaɗo abi hurairata radiallahu anhu kañum nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki walladi nafsu muhammadin biyadi la yasmau bi ahadun min hadihi l ummati yahudiyun aw nasraniyun fayamutu walam yumin bima ursiltu bihi illa kana min ashabi nnari. ɓe maaki mi woniri on allahu azza wa jalla mo wonkiyam min muhammad woni e jungo muɗum nanata fiyan nanata indiyan hay e goto e ɗeɗo mofte foti ko al yahudankejo walla ko annasarankejo o salilan gomɗinde o maayi tawi o gonginali o jaɓali komi addi kon siwana o jeyete e yimɓe ɗiɗo guiteli allahu azza wa jalla mo tawata ko luttoyowo ka guiteli tabaraka wa taala. idan oɗo neɗɗanke ko yo andu wonde kaaɗo diina islam ka nelaɗo muhammad alayhi salatu wassalamu ɓe addi wona qurayshi tum fewtinaka wona arabuɓɓen tum fewtinaka wona ɓe tawata ko ɓe ɓalli muɗum rawni tun ka addana wona ɓe tawata ko ɓe ɓalli muɗum wojji tun ka addana wona kadi ɓe tawata ko ɓe ɓalli muɗum ɓawli tun ka addana bal wona yimɓe tun addana ɗum wona jinna tun addana ɗum. allahu tabaraka wa taala o wi wonde wama arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadira. o wi menen men nelalima an muhammad si wona faade e yimɓe e jinna ɓe dendagal maɓɓe. kanko allahu azza wa jalla o wi qul ya ayuha nnasu inni rasulullahi ilaykum jamia. ma kam ɓeɗo yimɓe e jinna wonde an ko a nelaɗo allahu tabaraka wa taala faade e maɓɓe ɓe dendagal maɓɓe. annabi nuhu nelano yimɓe muɗum ɓen allahu wi laqad arsalna nuhan ila qawmihi. annabi hud nela yimɓe muɗum ɓen allahu wi wa ila adin akhahum huda. annabi saleh nela yimɓe muɗum ɓen allahu wi wa ila thamuda akhahum saliha. kadhalika annabi shuaib ɓe nela e yimɓe maɓɓe ɓen allahu azza wa jalla wi wa ila madyana akhahum shuaiba. wona noon annabi ibrahima alayhi salatu wassalam annabi lut alayhi salatu wassalam annabi musa alayhi salatu wassalam ɓeɗo fof ko wiyayno ko ya qawmi ko onno yo yimɓe am. annabi isa alayhi salatu wassalam ɓe nela faade bani israila tun allahu wi wa rasulan ila bani israil. o wi isa ko nelaɗo kono ko faade e yimɓe ɓe tawata ko hertiname ɗum woni bani israil. oɗo waɗi annabi isa ko makayno ko ya bani israil ko ono yo gueɗal ɓe annabi yaqub kamɓe ɓe makatano ya qawmi sabu tawde ɓe alano baaba sakko jeye tawa ɓen ɗon ko yimɓe baaɓe maɓɓe ɓe maka ko ono yo yimɓe am. ono sendari muhammad alayhi salatu wassalam kamɓe madama risala maɓɓe on ko risalatun amma ko risalatun shamila kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe magatano ya qawmi ɓe magatano ayyatuha al arab ɓe magatano kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ya quraish kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ko ɓe makayno ko ya ayyuha nnas ko ɓe makayno ko ya ayyuha alladina amanu. inan haray kaaɗo diina islam ka muhammad alayhi salatu wassalamu ɓe addi kaaɗo no waɗɗi goto kala e meɗen andugol ka. kaaɗo noon
woni oɗo islam mo muhammad alayhi salatu wassalamu ɓe addi kaano diina si innama al islamu alhaqiqiyu islamu tigi tigijo mo muhammad alayhi salatu wassalamu ɓe addi on ko ɗum woni sunna maɓɓe on kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam oɗo waɗi si imamul barbahari ɓe maki alayhi rahmatullahi ka sharhu sunna maɓɓe ɓe maki ilam anna al islama huwa sunna wa anna sunnata hiya al islamu la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar كم إمام البربهاري بماكي عليه رحمة الله جل وعلا بماكي يعلم أن الإسلام وند إسلام تيجي جون وأنا شيخ أحمد بن يحيى النجمي بماكي رنونك إرشاد الساري مأمن شرح السنة للإمام البربهاري بماكي وند معناه كأي إعلم أن الإسلام الحقيقية هو السنة وأن السنة هي الإسلام الحقيقي معنى مودو وند إسلام تيجي جون متوتا ويلاك متوتا محمد عليه الصلاة والسلام أدي خالصة نقية صافية متوتا كون صحابة بن جوجتينو كون تابعين بن جوجتينو كون أتباع التابعين بن جوجتينو بماكي هو السنة ودون السنة نلالو عليه الصلاة والسلام بماكي وأن السنة عندك دي وند سنة هي الإسلام الحقيقي وكانكو وني إسلام متوتا كو تيجي جو جوني نون إسلام تيجي جو داروتاكو باو سنة ونغيرون من داروتاكو باو إسلام تيجي جو وربي دو آدم كو بيعو فاملونو وأنه هنا أني هنده أولو إسلام ونلالو عليه الصلاة والسلام أدي توقو وجهه مبادي نلالو عليه الصلاة والسلام بأدمو hande jogitiɓe oɗo ɓen ko seeɗaɓe ko nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe makuno ka hadis abdillah ibni mas'udin radiyallahu anhu ɓe maki bada al islamu gariba wa sayaudu gariban kama bada'a fatuba lilghurabai kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maki oɗo islamu o fuɗɗike ko tugaranke ɓe maki ñande o ruttoto kadi o ruttoto ko tugaranke ɓe maki ɓeɗono yimɓe ɓe tawata ko jogi to yiɓe oɗo islamu tigi no mi addirimo non ɓeɗo wiyete tugarankoɓe kono noon malore nde wodani ɓeɗo nafitorgol ngal ɗo leggal wiyetengal tuuba leggal wongal kan aljanna ngal tawata coñci yimɓe aljanna ɓen koye kañum leggal ngal iwata leggal ngal tawata ley maggal on ko masiratu shahar ko yarete yeru lewru nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki kala neɗɗo wakkiliɗo jogiti oɗo islam no kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe addiri noon o waɗɗito ɗiɗo bid'aji o doga ɗiɗo o selaɗi ɓe maki nafitorgol ngal ɗo leggal ka nder aljannaji wodani oɗo neɗɗanke hande ko ɗum hanuɗen famude sen naari moƴƴa en tawa yimɓe ɗuɗuɓe hande yeddi'una al islam hiɓe nodditade e kaɗo dina islam kono sa daariɓe a taway ko ɓe yimɓe ɓe tawata al islamu alhaqiqiyu bari'um minhum wa hum bura'a'u minhu islamu mo tawata ko tigi jon mo nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe yettini on sa daari a taway pellete hiɓe woɗɗiti on kadalika on islamu e hoore mum no woɗɗitiɗo waɗi noon kañum nelaɗo alayhi salatu wassalam allahu tabaraka wa ta'ala o yamiri en wonde yen ñentimɓe yen iwtir ɓawo maɓɓe o holli e wonde kala ɗoftiɗo nelaɗo alayhi salatu wassalam ara on tigi ɗoftike mo kanko allah o yo man yutii rasula faqad ataa allaha kala ɗoftiɗo muhammad alayhi salatu wassalam haray kanko neɗɗanke on o ɗoftike allahu azza wa jal oɗo waɗi si jomi mi wi e aya goo ya ayyuha alladina amanu atiu llaha wa rasulahu wala tawallaw anhu wa antum tasmaun allahu wiyay ko no gonɗinɓe ɗofti allahu azza wa jalla ɗoftoɗon nelaɗo makko ka haɗore o wiyali wala tawallaw anhuma wata o wujjitu ɗuroɗon ɓe kamɓe ɗiɗo allahu azza wa jalla o wi wala tawallaw anhu wata o wujjitu ɗuroɗon nelaɗon alayhi salatu wassalam sabu no wonnu kala neɗɗo lundiɗo nelaɗon alayhi salatu wassalam aray o lundike allahu tabaraka wa ta'ala wona woniri noon kala ɗoftiɗo ɓe kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam aray o ɗoftike allahu jalla wa ala oɗo sunna nelaɗon alayhi salatu wassalam ko o woni assiratu almustaqim
ko o woni ngol ɗo laawol ngol tawata ko laawol feewugol ngol allahu azza wa jal o wi nelaɗon alayhi salatu wassalam wa innaka latahdi ila siratin mustaqim o wi ko pellata muhammad alayhi salatu wassalam hiɗa tindina e ngol ɗo laawol feewugol ngol kanko allahu jalla wa ala o wi innaka la ala siratin mustaqim an muhammad alayhi salatu wassalam ko pellet hiɗa e ngol ɗo laawol ngol tawata ko feewugol yahaygol ngol ha ka aljanna taskoɗen nde ɗo ayeje ɗiɗi allahu azza wa jalla o wi nelaɗo alayhi salatu wassalamu yahdi mana muɗum yadullu wa yurshid kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu hiɓe tindina hiɓe sappina faada e laawol feewugol ngol holli e gonɗum wonde noddandu maɓɓe ɗum ko ɗum woni oɗo islamu laaɓuɗo wa nafsu chey kanko allahu azza wa jalla o wi innaka la ala siratin mustaqim o wiya muhammad alayhi salatu wassalam ko pellet mo halda e sikke an hiɗa e hoore ngol ɗo laawol ngol tawata ko laawol feewugol yahaygol ngol ha ka aljanna oɗo waɗi si tawi allahu jalla wa ala wi wa anna hada sirati mustaqima fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili nelaɗo alayhi salatu wassalam wono ardi noon ka musnad imam ahmad hadise ittare abdillah ibni mas'ud radiyallahu anhu بماك خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال هذا سبيل الله مستقيم ثم خط عن يمينه خطوطا وعن شماله فقال ما من هذه سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه ثم تلا قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ابن مسعود بماك رضي الله عنه wonde ñandego meɗen wonduno e nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe sifani men ciifol ɓe maake e hinol laawol allahu yahaygol ngol ha ka aljanna ko laawol gotol tariqun la tariqatani wala thalath wala rabia wala arbaa wala ashara bal ko tariqun wahidun la yata'addad ko laawol gotol pet ngol tawata ngol ala ɗimmo ngol ala tammo ɓe maaki hada sabilullahi mustaqim ɓe gayni ɓe maaki kamɓe ibni mas'ud nelaɗo alayhi salatu wassalam ciifi ka sengo ñaamo ciifi boy ka sengo nano ciifi boy ɓe maaki ma min hadihi ala e ɗiɗo laawi laawol hayye gotol illa wa alayhi cheytanun yad'u ilay siwanano e hoore ngol ɗon laawol cheytanu ndu tawata ko wondu noddude faade e ngol ɗon laawol imma cheytanun min al insi wa imma cheytanun min al jinni ko imma cheytane ka yimɓe walla cheytane ka jinna wana jomin ɓe wiiri noon wa kadhalika jaalna li kulli nabiyin aduwan shayatina al insi wal jinni yuhi baduhum ila badin zuhrufa al qawli gurura allahu azza wa jalla o holli en wonde cheytane no woodi min al ins cheytane no woodi kadi min al jinn inan kamɓe nelaɗon ɓe jangi oɗo aya wa anna hada sirati mustaqima heygol ɗo woni laawol an feewugol yahaygol ngol ha ka aljanna fattabi'uhu jokkengol wala tattabi'u subula wata on jokkuɗi laawi wonɗi ka seraji ɗa ɗi tawata ko addaɗi ɓanna e dina kam baka e makka nandindinaɗi e dina kam fatafarraqa bikum an sabili sakkoɗi senda on e laawol allahu tabaraka wa taala wala tattabi'u subula ɗin laawi ɗon imam mujahid ɓe maki ko albida'u ko ɗum woni bida'aji ɗi hande noon si tawi hawri en daari ine wuuri e zaman mo tawata ɗiɗo bid'aji no saaki hattirde saakagol ko bid'un shi'iyya wa bid'un sufiyya wa bid'un kharijiyya wa bid'un mu'taziliyya wa bid'un qadariyya wa bid'un kadhalika bima'na yani bid'un shirkiyya e ko nandi e sifa ɗiɗo piiji ɗi andanɗa hoore maɗa ko bid'aji addaɗi baka e kaɗo dina nelaɗo alayhi salatu wassalam tawi neɗɗo on falwajibu alayhi ko an yatluba al ilma alshar'i koyo kanko neɗɗanke on o ɗaɓɓungal ɗo gandal sharia o eto kanko neɗɗo on o anda ndeɗo qur'anare o anda oɗo sunna nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam tawa dina makko kan kanko neɗɗo on koyo eto hattirde etagol
kala ko o watta o eto ha o ɗaɓɓita si nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe waɗi si ɗum le tabiti ɓe waɗi o waɗa kadi no ɓe warri noon si tawi pellet kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe waɗali hay si aduna o fof darike waɗi ɗum ɗon koyo eto hattirde e tagol hara o waɗali wonnoon nelaɗo alayhi salatu wassalamu koɓe almami meɗen wona ɓe ñentinayi ɓe en ko enen ñentintaɓe allahu azza wa jalla ko ɗum o wi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana o wi gomɗi laatanike on e nelaɗo allahu on ñentinirgal moƴƴal kanko allahu o wi ya ayyuha alladina amanu la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasulih o wi hey ko onon gomɗinɓe wata wonu yeeso allahu e nelaɗo makko on sallllahu alayhi wa sallam wata o wonu yeeso allahu tabaraka wa taala e yeeso nelaɗon alayhi salatu wassalam haray noon ko zaman mo tawata jogitagol oɗo sunna no metti fi e makko ko zaman mo tawata jogitagol oɗo sunna ko hunde nde andanɗa hoorema no haton yini e gandal no haton yini e muñal no haton yini e cuucarreɗo no haton yini e bugitagol kala ko innete kulol felore felowo waɗi oɗo ɓiɗɗo anam si tawi hawri o jangali kaɗo dina o wawata sennidirde bayna alhaqqi walbatil la yufarriqu bayna alhaqqi walbatil wala bayna alkhayri walsharri wala bayna altawhidi walshirki wala bayna alislami walkufr wala bayna alsunnati walbidai wala bayna tariqi aljannati wa tariqi nnar neɗɗo si tawi jogitaki gandal o wawata sennidirde hakkunde ko moƴƴi e ko boni o wawata sennidirde hakkunde ko andanɗa hoorema ko no fayɗum e ko lorrata o wawata sennidirde hakkunde sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam e bina ajiri o wawata sennidirde hakkunde ko naɓata aljanna kon e ko naɓata yiide ko idan la budda bil ilmi lshar'i la budda bil ilmi lshar'i oɗo ɓiɗɗo adam laawol makko daɗal aranal ngal fof ko si o jangi o ɗum nelaɗo maaki ka hadis muawiya ibni abi sufiyana wonɗo ka sahihayni ɓe maaki man yuridi llahu bihi hayran yufaqihu fi ddin kala mo allahu azza wa jalla fandani moƴƴere o faaminaymo kaɗo dina islam yeeso ɗum kamɓe nelaɗon ɓe maaki ka hadis abi hurairata radiallahu anhu wonɗo ka muslim ɓe maaki man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala llahu lahu bihi tariqan ila aljanna ɓe maaki kala neɗɗo naatuɗo e laawol ngol o ɗaɓɓirta gandal dina islam allahu azza wa jalla eltanaymo laawol ha o naatoya ka aljanna idan fala budda bil ilmi lshar'i ko be neɗɗanke on o jogito ngal ɗo gandal sharia yeeso ɗum kanko neɗɗo on e hoore makko yasbir wa yatasabar wa yastabir kanko neɗɗo on o muñño hattirde muññagol ko waɗi si o muññaki o wawata naɓude kaaɗo diina ko waɗi noon kala neɗɗo jogitiiɗo islamu o lorrete kala jogitiiɗo laawol annabaɓɓen o lorrete annabaɓe allahu azza wa jalla ɓe lorrano nelaaɓe makko ɓen kanko allahu tabaraka wa taala ɓe lorra e nelaaɗo alayhi salatu wassalam e hoore mum ɓe lorra oɗo waɗi si tawi hawri kala jannguɗo siraji ɓeɗo no anndi ɓurɓe mawnude e maɓɓe ɓen ko ɓen kadi ɓura lorrede sen netti annabi e honno e nette nuhu alayhi salatu wassalam arano on e maɓɓe kamɓe nelaaɓe ɓen annabi nuhu lorrano ɓe yaltuno kadalika sen netti annabi ibrahima alayhi salatu wassalam ɓe lorra ko mawni ɓe yalti kamɓe annabi ibrahima ha ɓe hewtiri terle misra wa nafsu chey sen netti annabi moussa alayhi salatu wassalam ɓe lorra kamɓe annabi moussa alayhi salatu wassalamu ɓe yaltuno arande laawol ɓe iwi misra ɓe seeni madiyana ɓe iwti madiyana ɓe rutti misra ɓe iwti ɗon kadi ɓe yalti ɓe jindi e ɓurude nden ka tiihi ha allahu azza wa jalla yamiri ɓe hannde kadi yawgol philistine wa nafsu chey annabi isa alayhi salatu wassalam ɓe lorra ko mawni lorra kan tiiɗi ha allahu jalla wa ala ƴawni ɓe ka makko muhammad alayhi salatu wassalamu udiya ɓe lorra kamɓe sahabaɓe maɓɓe ɓen ɓe waɗana embargo ka jooli makka duuɓi tati tawi hiɓe e ɓurure nden tawa kamɓe ka ɓe woni noon kamɓe e sahabaɓe maɓɓe ɓen e ɓengure maɓɓe nden wona yo goɗɗo ar ƴeewa ɓe wona yo ɓe yaltuɓe yaha e saare nden gooto yeeyataɓe goɗɗum ka saare ɗum allahu azza wa jalla wurtuno neɗɗo gooto jiyaɗo e siɓɓe yumma meɗen khadija radiallahu anha ko on ɗo yahayno ƴewtoɓe o naɓana ɓe ñaamete ɗum ko sabu on ɗum li sababi hatha ddini alladi turidu an tatamassaka bihi
ko sabu kaaɗo diina do ka an kadi faalaɗa jogitaade ɓe lorra sahabaɓe maɓɓe yaltina yehi habasha laaɓiji ɗiɗi kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalamu tege ɓe yaltina kamɓe kadi makka ɓe naɓa madina sahabaɓe ɓen jokki ɗum ɗo fof ko lorraji molanaɗe ɓe lorra kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu kinal maɓɓe ngal barmina ɓe lorra kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu kunnawal maɓɓe ngal fecca ɓe lorra kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ñiiƴe maɓɓe ɗen ɓora sabu kaɗo diina an ara inna wonde a faala jogitaade kaɗo diina hara yiitere dundantama yiitere wojjantama a ŋermatake a jalatake a taƴatake a yennatake yaha naata aljanna faman anta kombo wonma hatta yahsula laka hada ay ma tamannayta ombo wonma allahu azza wa jalla o wi am hasibtum an tadkhulu ljannata ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا تومي مي يونو سيكو ناتا يا الجنة هرا هبالي on كيبونو بننكو أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم كيبونو بننكو هرا هبالي on ناتيرون الجنة نيتو kono hande yimɓe ɓe ngayi ay neɗɗo no jogitoɗo sunna kanko neɗɗanke on si o kambanama kamba goto pet o ɓororo sunna wasi o ɗettama si tawi hawri ko wannoɗo hijabu o ɓoro o wallina si tawi hawri ko tigginoɗo tiggare o ɓoro o wallina si tawi hawri ko accitunoɗo waare mum o femmane ha laaɓa siko tentinnoɗo coñci o juutina hoɓɓe hay siko fiɓaynoɓe juuɗe ɗum ɓe accay woɓɓe hay sino natuno e duɗal ɓe accay yewde e duɗal ngal sabu kamba wum kum ɓiɗɗo adama sifa maɓɓe kambani kamɓe ɓe yejjitino woodino woɓɓe goo sabu kaɗo dina no nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe makiri noon wonde heɓike woɓɓe goo ko attiyen enen ndeɗo mofte jaɓuɓe kaɗo dina ɓaɓe nanggama ha gasi tawi ko gayɗe aseteɓe ukke eɗen ɗon gayɗe ha ka keeci maɓɓe seerawwal ɗette sekirtegal leɗɗe darne joɗɗine ka ɗuure goto kala e maɓɓe o wiye accitu islam o wiya mi accitataɓe feccamo pecce ɗiɗi tamo udditi guite makko ɗen kanko neɗɗo sabu kaɗo dina kono accitaali woɓɓe ɗettama ɓe ukkama e giiteeli en fof hiɗen anndi qissatu ashabi al ukhdud ɓeɗo yimɓe ɓe tawata ko yimɓe ɓe joomi menen tabaraka wa taala jantani en qissa muɗum ka suratul buruj yimɓe ɓe tawata ko asananoɓe koɗɗuma gayɗe molanaɗe ɓe waɗana giiteeli e muɗum ɓe sunna sabu honɗum hiɓe jaɓi kaɗo dina allahu azza wa jal en fof hiɗen anndi qissatu mashitati binti fir'aun oɗo sonnajo mo tawata ko peeñaynoɗo jiwum fir'auna kum oɗo e ɓiɓɓe makko ɓen hiɗen anndi ko sagginanoɓe ukka e nebba wulɗan kat sabu heɓe wi honɗum rabbuna allahu azza wa jal joomi amen ko allah tabaraka wa taala hiɗen anndi wondiɓɓe oɗo umar ibne alkhatabi radiallahu anhu ɓe umar imminnoɓe ɓeɗo e hoore muɗum ɓe tawata ko sagginanoɓe kañum kadi ɓe juɗa e nebbe ɓe sunna ɓe saha e nebbe ɓe udditi guite maɓɓe ɗen sabu honɗum fiyol lanɗo mo tawata ko laaminoɗo fewdo on saayi simi fayali kisra emo wiɓe yoɓe yaltu ka islamu ɓe sali ɓeɗo fof maɓɓe ɓe wakkili ɗum bilali ɓa wi allahu ko ahad ko ɓoggi bilali haɓɓaka dande muɗum jonna pay koy yo koye yaltu koye daasa e nder laawi makka ɗin fi honnon bilali no inni allahu ahad allahu ko goto neɗɗo si tawi hawri a woni neɗɗo hulɗo reedu kaɗo dina allahu azza wa jalla naɓattaka ni e ɗa ko wannoon si a jogitike ka tawno kono ko arni noon jogitorɗa a lorrete Waraqat ibni Nawfal ko ɗum o wiyanno nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓa o wii wonde harami wuurayno harami ɗo mari doole num fewdo yimɓe ma yaltinnoytama e nder saare makka ɗo mi walleten nelaɗon maki awa mukhrijiyahum e ɓe yimɓe yaltinaylan e nde saare nde mi yiɗi nde mi jibina e muɗum welay ndelan Waraqat ibni Nawfal o maaki wonde lam ya'ti rajulun qattun bi mithli ma ji'ta bihi illa uthiya ha hande goɗɗo addali sifa ko adduɗa ko sina yimɓe makko ɓe lorraymo ɗum yiɗɗa añuɗa
annen ɗo on ko be etoɗa kadi ko wiyete felore felowo ko wallina ɗum ka sera yimɓe gomɗinɓe ɓen ɓe jalete yimɓe gomɗinɓe ɓen ko beɓe jale ko be yimɓe bomɓe ɓen jalaɓe allahu wi inna alladina ajramu kanu min alladina amanu yadhakun o wi ɓeɗo yimɓe bomɓe bandiɓe ɓen si ɓe yi yimɓe gomɗinɓe ɓen ɓe jalayɓe oɗo waɗi a yiyay waɗɗo mèche no jala tiggiɗo yiya waɗɗo périque no jala tiggiɗo yiya mo pantalorru kañumma e bodiwnu e produit no jala sonnajo buumiɗo yiya suka mo tawata ko suka waɗɗo kepiru no jala suka waɗɗo kufune yiya suka waɗɗo pantalorru ndu tawata ko yuppindu waɗdu campi campi tufandu cenɗe fof on no jala tentinɗo conci muɗum yiya waɗɗo suka waɗɗo jolokowal ka dande muɗum no jala suka mo tawata ko accituɗo waare koni alhaali o yarata inna alladina ajramu kanu min alladina amanu yadhakun nelaaɓe ɓen ko hombo e maɓɓe woni jalaɓe hombo e maɓɓe ala e maɓɓe mo kaka ala e maɓɓe mo jalaɓe idan an e hoore maɗa felore felowo ɗum ko me wallina neɗɗo si huli felore felowo la shakka o jogotako ɗin ko ɗum aɗuno abou talibe silmugol abou talibe laaɓannomo dina mouhammad kan alayhi salatu wassalam ko ka woni gonga kanko tigi o wi laqad alimtu bi anna dina mouhammadin min hayri adiyani lbariyati dina walawla almalamatu wa hadaru masabbatin la ra'aytani samhan bidhaka mubina o wi min mi andi wonde dina mouhammadu kanko ka ɓuri moƴƴude e dina fof siwanano kulol yo yimɓe ɓen felan e kulol yo yimɓe ɓe yennan mi jogotono kaɗo dina makko mi feññina few oɗo ko ɗum ɗo hulno ko tawi yimɓe ɓen felumo wata yimɓe ɓen ɓe yenni ina nan kadi si a huuli yoɓe fele a huuli yoɓe yenne a huuli yoɓe piye a huuli yoɓe ŋerme a memata kaɗo dina islam ko yimɓe majjuɓe ɓen jalatama kon moñño allahu azza wa jalla o yewtunan fi annabi nuhu kullama marra alayhi tuma kala nde rewi e maɓɓe rewi takko maɓɓe kamɓe annabi nuhu alayhi salatu wassalam ɓeɗo ɓe tawata ko yimɓe maɓɓe ɓen sahiru minhu ɓe jalayɓe ɓe naye nuhu harida wiyamen ko anelaɗo joni a wontino ménisiejo ko laaɗe moƴƴinta annabi nuhu ɓe maaka ɓe fewta ɓeɗo ɓe maaka in taskharu minna fa inna naskharu minkum si tawi on jali men hande minen kadi min jaloya yon an e hoorema ko ɗum ɗo jogi totoɗa yeeɗo yimɓe ɓe tawata ko yimɓe ɓoyliɓe yimɓe jokkuɓe iblisa jokki aduna si ɓe jalima ka dina ma yo ɗum ɓeyde imanu yo ɗum ɓeyde wakkilagol yo ɗum ɓeyde jogitagol anna ɗum ko alama nde moƴƴere wonandema an ko alama nde yeɗɗunde wonandema an hara wonali neɗɗanke mo tawata ko an neɗɗo amuno etoɗa hattirde etagol oɗo sunnanelaɗo alayhi salatu wassalam jogoɗamo janga faama oɗo tawa kadi wona wiwgol tun alkitabu wa sunna ko deftere nden e sunna on sifa puy ay chia ko ɗum wiyata kitabu wa sunna sufiya ko ɗum wiyata kitabu wa sunna khawariji ko ɗum wiyata ihwanul muslimina ko ɗum ɓe wiyata ɓeɗo dendagal maɓɓe goto kala ko innata ko alkitabu wa sunna cheikh al albani ɓe maaki la budda bi halithin ko alkitabu wa sunnatu bi fahmi salafi ko deftere nden e sunna on e hoore faamu sahabaɓe ɓen e tabi'ina ɓen e atba'u tabi'in wonno si a riɓa o ga faami ko ɓeɗo famali a refima boni allahu azza wa jalla o wi wa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtado sahaba ɓen ko nde gomɗinɗen sifa ko ɓe gomɗini ko woosi feewe en heeɓi kadi welaye allahu o wo en heeɓi aljanna o so en jokkiriɓe no moƴƴiri jomme wi wassabiquna al awwaluna min almuhajirina wal ansar o wi walladina ittabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu inan haray qur'ana koyen eto sen udditine harana enen sincanta hoore men faamen ko sahaba ɓen faamuno ɗum sunna sen jangi hadisaje ɗen nde selli harana enen sincanta hoore men faamen ko aranɓe moƴƴuɓe ɓen faamuno ɗum si e wayini hara en moƴƴi hono si faamu menen ngol luutoniri e faamu maɓɓe on haray bila shakkin enen en majji wannon karmo koɓɓe maaki wonde ilmu salafi afdalu min ilmi lhalafi wonde gandal salaf ardiɓe moƴƴuɓe ɓen ɓuri moƴƴude edi gandal ɓeeɗo ɓe tawata ko artuɓe ɓaawoɗo iɗan haray
ɗum ɗo ko toɓɓere nde ayniteten hattirde aynitugol. ɗum woni honno kala ko jokketen e kaɗo dina yo woni sunna nelaɗon alayhi salatu wassalam, ara kono aranɓe ɓen ɓe famiri noon, ara en luutodirali e maɓɓe. fama kana fihi min sawabin fa min allahi wahdahu wama kana fihi min khata'in wa zalalin fa minni wa min alcheytan wallahu wa rasuluhu minhu bara. aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iri almuslimin fastaghfiruhu min kulli dhanbin wa khati'ah innahu huwa alghafuru rahim. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا والكسل كلا والبي والإبانتال